Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponi. India Prime Minister Narendra Modi ke dangri adip Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Loring Thipialong Kahumridam. Jangmi puri phaing kora pho arni arnegang sampor phai bajike thom apor malom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Loring Thipi aklamalong helicopter pendang sunsi nondang kiliji jangmi puri phaing kora nerkep arni India Prime Minister Narendra Modi dangki sunjadip saike klema puthak langcharidam. Lapen Perangki Atumaphan Dr. Himanta Biswa Sharma Pendangke Thanduna Tengki Nondangke Leji Arni Jangmi Poni Phai Ingkora Nerkep Arni Ki Porphai Krisia Por Malomsi Alangli Nang Sunji Pusi Dr. Himanta Biswa Sharma Pen Nang Pachini Pon Halapu Head Minister Jogen Mohan Ben ke Pachini Pona Tengki ke Chengsia Phong Karbi Anglong India Prime Minister Narendra Modi Nangki Sunben Karbi Anglong Aradaphat Isi Birta ke Milong Jipusi Pachini Pon Bangsolong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Mumin MLA Dorseng Ronghang Atum Chetongdun Havar ke hat Ben Sivaram Kro Karbi Anglong News প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এখন বিশাল গণসভাত অংশগ্ৰহণ তাৰপিছত তেখেত ডিব্ৰুগড়লৈ উৰাম ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি ইয়াতে সম্পন্ন হৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে আমি এখন ভাল সমাৱেশ সিদিনাখন দেখিম আমি 5 লাখৰ ইয়াতে সমাৱেশৰ হ'ব এখন ঐতিহাসিক সভা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 11টা পজিটিভলি হ'ব 11টা আমাৰ 7 বজাৰ পৰাই ৰাইজে সমাগম হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব এখন ঐতিহাসিক সভা হ'ব যিখনৰ এই সকলো সভা প্ৰধানমন্ত্ৰী এই সভাৰে মানে হেৰি কৰি দিব মানে চেৰ পেলাব মানে যিটো কয় মানে এটা সমাগম এটা অভূতপূৰ্ব সমাগমৰ পৰিকল্পনা মই একেৰাহে 3 দিন আছোঁ ইয়াতে সকলো ৰাইজৰ লগত দলৰ কৰ্মী মই যিটো দেখিলোঁ খুব উৎসাহ ইয়াতে সভাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাহাৰীয়া ৰাজ্যত আহিব এই কাৰ্বি আংলং জিলাত গতিকে আমি সকলো ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ উদ্যম আমি দেখিছোঁ তাত চৰকাৰী বিষয়াসকলো সম্পূৰ্ণ লাগি আছে ৰাইজে যথেষ্ট উৎফুল্ল হৈছে Vorengki chorchong hua pathak kachisong ni phop lengdet pen chochi junji pen kachisong ponjia phan chisik pontanglo KAC Joint Director of Health Department and Soil Conservation along Vorengki chorkang hu pua jok kachisong ni phop lengtanglo bangso ni phop lengdet apita KAC pen thangalam abipata kachisong otum chithan pon KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang nanglita nangmek kabitong kachidip chekma mate nang nukang thongtong kachikrongma pinian ni pho Karbi riso ijangatum chisong detta thangnat ke pachu novedet mate CEM amit thanga mata hula Health Department lapen Soil Conservation Department IEM atum Vorengki chorchong hualong kacharab dundo mapota kachisong atum pen klamthi karjupon pedo Ini polo kachisong ni pho kachisong pen tame thangna respond avelang Karbi Anglong Autonomous Council pen mate akai Tuliram Ronghang kacharia council pen thangna respond avelang hala so angpong pen tame cycle police atum name penana pasik sak lo attack pen a pressure joini de dak council get long ke padolong le kubi polo padolong le polotan de em magari cm magari dame thangna ta bang haide loke idum dai ni klunga joini kejok se thek lo lo galang litu la so joini si padumi bangke magistrate ang toilo police ang toilo dak pena pakar phungi phat kapre gadi men dhara dona moi putali ton to thip nitum bharat সংবিধান ateng sini litum kedo pasik sakse atoraren ane roads blockade pipe ya pipe public disturbance pipe nitum akemang ahok akpe akemang hala so ahok pe akemang joni sini tum dobet thakbet ituma demand nitum ahok pe demand hayo sini nitum dobet thakbet la sini li isina pura mentung laso media platform pen akai Tuliram Ronghang aphan busitame je nangli nang mekdong chidip chek loma mate nang notong kang thong chek long det loma je mane pinini pho doet pename Karbi Anglong risoi jang tum ahok pet akadiman pini andame thangnat nang pachun pipe thangnat alang litum action npp mate alang litau hala so kechok che hala so job kacho jor kachong hulong alang lita adai do duloma alang li aha do dun kok loma amuk corrupted IEM Health Department IEM mate Soil Conservation IEM asaguri kichorong alang lita aha do dun kok loma pini anisi nang li thandak bo jinin ne daso news atru kelang atum nang litum chini non Keklang posisi kipi bahini lapen sakuri klang klang kopen eponen pilap lapen hala merit basis ateng pen mate hala kecheng pen marks ki ong aton pipe atolot pesi pirong kopia polo lake kosona system lo
la siang litum la so news channel kelang litum lan tuming saik non la pen la so news kelang channel long to de risoi jang mate educated qualified student tum ta bangon la so ka chi song ang se arti patuhan ke patuipan la so ka chi song hok pe la ka chi song pachuna na claim na kopilo puida me la pen ilitum piniani si ni pholo pen na bang bong pen ke litum la dak pa hangar sak si topo la dak litum itum kesia song de kali la dak non kewang ji song kapre ka song topik lang pedapen amul go thepo lapet indefinite hangar track mate ni tumak ke mang chunjeti ke la bangke ni tum kasi song bangke in konbon pelo bosi pinian si karbilo chali asong pendame laso media long ni tum na kladak wadak pen apa chi yang chitan long KEC adong cheng long ini dharna gitu demonstration di Kopling dang lo piniani anta KEC pen hang adi lang pipon pe kasi pena matke nilitum hunger strike kami ing di pon ing kop ante pini matke ave ani se lomba mote to ante hala sorni nilitum hanai pu ge dak KEC adon ri teng long bangke ke song iri no nang litum hala ra gu sing sing di parka teng no le che song non pusi alang litum mang kupon mo ta men nilitum ke daksi ke che song ke cheng pot daksi nilitum ke ing rap thiti hunger strike do man ing rap lapen hulapu KSA hawar khati ripi atum tami bangso boreng ki pikang hualong ahokang sailong letike jisong don thiji pusi chipaklang pon news text report Karbiang Long News itu Karbilo chali asong Haroga regional kumuti penan sedame pinil bangso council get a thang no ani to bang nang kolam se bang la lo lada iem bahani do amen tan jing tung de lo soil conservation iem la pen medical welfare iem amen masa mening jing tung de lo la bahani iem ke amu ke bang wenai iem lo la silitum Karbiang Long autonomous council asiem tuliram ro hang pasame la tum bahani phan bang kang sai fasilitum ahin pesame chuning rilo athelang litum labangso sakuria men per penangan kacujor kaculana so se da council long pamande lo at advertise kipielong kaprek la pena sakuri kipi kaprek la pen mirit business kipipe penangan dolo la sila solong bang tum Karbilo chali asong Haroga regional kumuti pen sameni tum andalong selang le dokolo poli tum ahin pen same bini pen keceng duno la da ka song long la selang li labangso putha kang sai long justice long leti ke bang litum bang la baso ka song long baging ton telo KACEM Lunsing Teron Amithang constituency mate Mahamaya constituency aro polling thongke pra EC BJP Mondol Committee President Secretary atumpen ni phain ko rap hoarni tongsikot pen chitham chimum amai padupon Jasmine Bangso amai kidolin laki non ni phain ko raner kepani India Prime Minister Narendra Modi kibang jialong kachito dunjia pathaksi Jasmine chingwai pondo Bangso long pachiton pen EM Lunsing Teron ari deng pen BJP anu deng tami mai long kachitong ara do anaphan ron ponlo Bangsolong Mahamaya Constituency Mondol Committee President Purno VDC Chairman Rajesh Teron Penchenglok Mahamaya Mondol Committee Klembang Lapen BJP Aphan ki kroyara ratum Chitongdun News Text Report Karbiang Long News Jangmi poni phaing kora phoarni autonomous state demand committee mate thi hekpen ASDC methanga sai hemalong pherang kyamai kangnipon non ke bangji jangmia chiklo ingora ner kep arni India Prime Minister ake hai Narendra Modi Karbi Anglong loring thipi bangji pusipulo labang soarni ASDC atum ake hai Narendra Modi pen jingki ji aphan permission hangponlo lapen Karbi Anglong pen dima hasau ke autonomous state nang popusi demand mate choningrilo Lapen BJP, Congress, Ajada Sarkar dami according to Article 244A Autonomous State Pinangpol laso pipetikan itum sang se pusi pherangkia thengno ningjeteka India Prime Minister Narendra Modi Karbiang Long Jasmet Kedar during TP along bagi 28 April ani sebaso penamasi ilitum AS this autonomous state demand committee 1986 and incumbent of the Songmo so party ilitum ahin pen alang likera tap ilitum AS this ahin pen stand on AS this ahin pen rar pang kacing kantung solkar pang kacing kantung alam teni ilitum ilitum atin mungkat cuma organisasi kacing lo jadi semua bangke
2014 अनिकान बीजेपी भारतीय जनता पार्टी a party sitame power ng jabang dia kan kacari longji aja kong ke longji akan berada karena masuk berasal karena anak-anak kacet cadu labang ke alang ditunjung si power long bulutan te kacari aja kong anak tunjung si vote ki dipendang pe high bulutan te karbiangong akan dimahasung invest karbiangong ha artikel 244 Bharat kacari alang bulu ting na biji busi alang tunti cak lanchot kali ini itu mahin pen kethana bangke semer lam the bangke BJP Bharatiya Janata Party la bangke alang tung bang power long bangke pen i bangke parso bang we apang tame alang tunti cak ting bangke tunde bangke party manifesto appetite na election ho council election tame by election tame MLA election ho tame MP election ho tame appetite na to alang itu BJP party vision document la pen manifesto long kita me hem tregla kai ma de je ya to pen cicak le na pen so ke cicak ka teng pen ma ma ke ma ko ma hin pen kita pe chu chila dil tum ning thelo ke nam tang September 4 ni teneng ang kan song thro ka hin pen hem pre putak ipo sin tum ning arong lo tem ngao lo rat chingru ma me lo kita ada kita me kar pen long arara teman ingkeha ingkedok mohon putih ahem kita mengkenangkan sama juntu sono sudah supaya masih lalu ini itu malah itu menghimpun malah itu kepang teklam ke lalu apa tai tina lalu itu manifesto lo dia malah pakai national agenda asangsi BJP itu kita me kita yang ponglo busi alam itu kececak lo national agenda yang si kececak BJP dah agenda bukan selapan ini itu mengarang lo labang ke picun busi tapi nantang ahu di tame songtro ahin pen cingbai tame cingbai sari tame nemoya sari tame kami derlo temoy tame ini tum ningte labang ke BJP ahin pen rat karbiang longarat inglongarat apa asam inglongarat apa kecicak teng pen labang ke pacun vegji pen pacun di singat pen ningte lo ningarong lo labang ke pen lutan te Narendra Modi Prime Minister Amar Sita karbiang long ametang si bangji bang lo lutan te alam itu appetite na election hut lapen appetite manifesto lo kita me lapen vision dokumen lo kita me hemprek nang pipo yang si power na ingilong lo putan te tanor bangke parlemen lo kita me alam itu 302 na ko ala MP bang alam itu majority kan si cari long lo asam lo kita me alam itu majority kan si kita me cari long lo karbiang lo termas council kita me lo bangke akapre opposition party masih ada lo pen di mahasiswa itu ada lo masih langsung aku belum tak orang cuma panjang sih lah national agenda lo BJP ta agenda lo belum tante daga bang orang itu bang kita dia bang mate ke kamki dia bang kita lo mate asong kita lo masih ning thelo orang itu during TP lo ke bang 28 arnia bang ke alang ni cicak pamenang ko karbeng lo apa ning thelo alang ni hal maksudnya ni bangkit karbiang long lapan mahasiswa lapan west karbiang long orang par ini artikel 244A kepacun dia pan klimen dia pan alam ni dah bangkit menjekan nangko lapan tong selo pen dah asam government hin pehita me kinamtan arni tithi apa yang kami itu chief minister Himonto Biswa kan kami itu langsung apa kami itu